Here to te Mesadot Skincare channel at sabay ka buka chu. Ole, Christmas main tlang hi zot aloma ila glow man. Christmas kan glow ngay the nan skincare routine karon soyang karon ti pa bokang. Kong ina to plan milan sakdon niya. Ole, skincare Christmas main ila glow man kan ti boka tiro. Ole Christmas main tlang hi zot alom boka. Glow man tumila tiro Christmas niya tal chuan tin skincare te po ron ti lan hun takania. Christmas ma kan glow man the nan khan mo chuanin tun chu ma hianin jing le sana kan lo follow ngai ka ti te ka ron ti don ani kan ti mai nam ma sain thu tlem han soi lela I loning lo sam samula than hi alo ma Christmas ma in glow man in base lo te po kanom to mai theya ma se ti ve chang tu ni skin care ri result thata kha kan la nei ve thei tlata regular ta kan ti a te mat taka kan ti chuan mo chuwang chuan ka ti pe lo emo enge hei lo tui lo liam pot kha ti lo tur pe lo wanga lo ti lo liam pot kha tum lawang chuanin ama sain morning skincare ka ron ti dona morning skincare a chuanin ti ngai ti mayang chuanin skincare a hianin enge azonga za chu kan mang theilo mai theya ma se glona na poi mole changkai ka ti ti mayang vun nung kan nei theina na changkai ani bel mai chu glow chu vun nung kha nia changkai ka ti le poi mo ka ti te karon ti do na skincare ka ron mang do na ka ron soi boka nga changkai apoi mo chan te po niang chu tiang chuanin tiang chuanin kan soenga enge skincare zong kha man vek kha ngai lo step zong te po follow diak te kha ngai chuang bik lawa ma se apoi mo kha omve ni glow nan khan ilo en ngei don nia chuanin ma saberin mai kan phinga mai kan ti hule phot mai nga ngai te in mai phi fa hi poi mo eng po enge mai lam pang kan ti don ani chuan mo makeup manghal top tur po ni la mai fai kha ngai chuanin face wash mild le cleanser mild me foxtail hydrating cleanser ka ron manga dona khwate vot chhodeu to borok tlemin ain thak chhodeu to tin thani za zo talo ma tuna chon october la nia borok ala nuam via ma se november te kan kai chonga november top la ma phei chuanin avo chawarin om to tin kan vun te po aro chi phei chu ro de rap to in ka renga chuan face wash hai chuan mild de lek gentle de lek kan tiang chi mang sham shamila face wash ha chuan a bikin strong de te kha mang lawila mai bol kan ni lo chuan kan mai bol ani lo chuan tin mai bol tan po le oily tan po khwa boroka voto wang le khwa ro china wang hianin kan face wash man te po kha regular lutuk lawin adang te ne na man chok ang te po khan mo ti ahun chho ve to ni silik angor de kan man chuan kan ro le lutuk anga a hriom ve le thei thawa chuanin mai go na poi mo chu mai phi fai chat ani ber mai chu tin kan mai phi na strong lutuk lo man chuan tuna hianin kan phi fai to nge ole ti khan ka mai ka phi zawa chuanin poi mo mai chu ka mai hi ala nong lai hian skincare ka chan hal don vitamin C ka mang ma saber don lawa chuwang chuan tonerin bul kan chanang vit C ka man ma saber don lo wangin tonerin bul kan chananga egg well toner ka ron mang dona licorice root extract kama toner hi mumal tak hian kan la soi lawa timeng hi atopic shan pang hian mo ma se apoi mo ve na chu enge atangkai bere nge tu ranga kan da kha ni ngai lawa ma se atangkai ve na chu kan vun kha lo prepare ve skincare te kan man tur kha mo tin pH balance te kha alo set ve kan vun pH balance te kha alo set ve chu chatna ni tin tu nang lai toner hi chi sang an siam to chi enge chadeu ingredients chadeu de in siam to man the chuan cha ka ti man tel nge chu cha ka ti ke ma chuanin tu na hianin voi khat ka le dona ka chong chuin lo ro man chuan ka mai la non lai hianin activating serum hydrating serum ani chu ka mang tel don ani thlasik lai chuan hydrating hi apoi mo thina khwa avot chho to don boka Christmas an hai chotel te avot chotel te dona kan vun a hydrate chat lo chuan a glow theilo alang glow theilo hydration hi apoi mo lu tu ka pem timayang bollom pon a treatment to hydration hi ani tel pakhat bokani hydration hi chuanin hyaluronic acid serum te point mang thenga propolis lampang te po hi chata chuanin green tea lampang antioxidants lampang te po hi a chata ni hydration chuan mo chuan niacinamide serum kan mang leang niacinamide hi chu
oil sa balance sa portion control boka tiro chadna kha tam to I vitamin C nen pon cha maya kan sei to khatiro chuanin foxtail niacinamide te ron hmang do na chuanin niacinamide man zo chuan vitamin C te kan ha de ngai kan te to hmang tur khan ha chugin foxtail eye gel kha ka hmang don ni he eye gel hi man nuam ve me ma chan chu noi na te hi avot thler box ya mo ama hi gel type ani alo calming ve bok nen alo calming ve bok nen khan noi na le a gel hi a in mil to pa thang kan noi zowa ka kutin tlem azwal pui kha ka ang lo le don ni kut khan ka zu dep tiang ka dep ti le ma he tia ka kutin tlem kan noi rol le do nga chuanin vun glow hi kan chak tlanga vun nung glow nei kha kan chak tlanga ni tiro comment sa te po hianin chen khatha chuan hei ka glow ve chan ti te kha ani ka vuna chave chan ne ti ai chuan vun cha soina khan glow kha kan mang na sa to ai nang vek dik vek thawa glow kha kan chak tlanga chuwang chuanin ka soidu chu tuna hian thlanhi aloma Christmas main mo Christmas main thlanhi aloma man mo a ti chiam kha fu ber lo ni chu ta na I man mo wang khanin ivun kha na man mo pui ve ngo lo che iril ruang khan ivun kha om chuang lo a iril ro le ivun kha in thu ro sel chuanin kan hi chung ve ni glow nga lang ka ring chu tiang vel chu ni ta ma se thil in thu rol thei khan ni tlat lo a chu wang chuanin le kan control thei piala mani to a chu wang chuanin kan control thei dan ol sam ber chu kan wurina azo to kanga enkol zel khani chuanin chu ta chuanin a thatna kan muanga a thatna kan mu ma bokang o kan mu hun ama don bokan hi chu voile khata tong poketia intlan se gang me tlan pui pup kha afu belo ni chu kan vun khamo ma se atta tol te tein azong tok te khan enkol thiama poimo chu ti ro chuan skin care ti thang kanom to skin care ti thang tan chuanin ke mani pon kan steps du dan te le kan vun mil dan te kan vun in azo tok dan te kha chu kan kal thiam pui to ka ringa ma se chu ti ro chuan skin care ti thar kan tam rewa tun hai chho ba ka ti na la rewak lo hi kan tama chu wang chuan kan man mo thin bok sia tang puin aman mo bel hi kan ni le ang loya ati tlai ho hi mo kan man mo sia chu wang chuan man mo khuk pui chiam si kha ni chuang lo ti kan soi lang tel ro shim shim ani ole ka maya vitamin C ka mang the ta ka mai point se dal to ro cha to vitamin C serum ka mang do na ka tinge vitamin C serum ka ti na chan ti mai ang vitamin C serum min data ma cho ka mang nge nge ya ka skin care routine a chon ka ron ti lan khatiro ka mang nge nge ta ni tuna point foxtail ka mang do na a chan ka soyang vitamin C hanin kan collagen ati chakani kan collagen chu kan vun chakna elasticity kan ti te khatiro khatiang ti chak tu kan vun ti nget tu te elasticity chu kan le to khanai niacinamide da khan ti ro kan vun fan theina lo ti thatu chuar tur de veng tu kan tia chu ba ka vitamin C hi brightening an ni boka mo vun ti ang theina khan ne ya tyrosinase inhibitor an ni ya chuanin chu ba ka chuanin kan vun kha ni zungina ati chiat the na laka chang khan aveng him ve ni chuna kan man khan alo protect ve cha chula chuan zan lamai chon collagen boost lama hian thok na le zol thunga khatiang khan ya chuna zan man the chuna ka man wara wang hian chuna chaw man tura mo ti kanom china vitamin C hi zana po man the chu ti ro chunin zan lama chon skin care dang entina vitamin C man pol thelo chi te kan lo man du china wang hian zan lama ai chon chuna man ka suggest zo ka achan chu UV vunina ni zuina kan vuna ti chela ka tang khan min veng him ve sunscreen chu ni chuang lawa ma se ka tiang aron ti chet na lak atang khanin min veng aron ti chet thena lak atang khan min veng ve ni chu thatna mania chu ti ro chuan collagen boost po an thok tho chuna po ma se zan lama man hianin ain boost chak le zo kan tia collagen kha asiam chak le zo kan hi chu zo kana zan lama khan mo chuanin vitamin C chu ka ngei phal lawa man lo ka ri a hla top ke ma po hian mo skin care ka ti chan tir lama khanin enge bur khat chu vitamin C serum bur khat chu thlathum don man te lo nia kha wang khanin man zuwa khanin kar ni khat te ka ol ve china kar ni kar thum vel te ka ola chuan
กับมันชุนจมเลยเจ้าเสร็จละข้ามีกับเบรกช่วงคันว่ามั่งจัดเดี๋ยวได้กันแล้วนี่บกเนี่ยคันข้ามีอัพเบรกช่วงปอคันนี้กับมันเราช่วงปอคันนี้เองกับวุ่นอาเซียนมันสุดที่กับวุ่นสู้อารอนช่วยรูปเปอารอนสู้รูปเปตีนั่นนี่ช่วงแล้วว่ามาเสมันเหลี่ยมันเราการขาดแล้วทุกคนนี่สู้ไอ้ข่าวเวลตุกอินเชียงกันนั่งนี่ปนินมั่งช่างตัวอินเราอินซีกเดียวจวนอินมันเราจวนเองวิตามินซีมั่งช่างโฮขจวนอินเชียงอินเชียงหันสต็อปเจออุลามออาเซียนลุกส่วนส่วนนี้กันให้พัลตัวแล้วว่าอัติละมาคัติหันให้เจ้าเจ้าขับไปมีแล้วว่ามาเสียกันมั่งเรตัวตากันมั่งชุนจอมจัดตัวตาตัวในจวนอัฐารปอมพังอีละก็สต็อปตัวแล้วว่าเบรกฮักกันละตัวเลี้ยมแล้วว่ามาเสียเองฟิล์มโคโรนาวังชิมินบิกินหลังคานิงก็สตาร์ททุ่งอันนี้ชีนั่นนะตั้งปุยส่วนนี้วิตามินซีฮีวุ้นติกโลเกมาจนวุ้นตินุ่งวุ้นติกโลตบปะวุ้นติกโลตัวประคัดกติเราเท่แล้วว่าเกมาเก experience จังอินอัชบกับวิตามินซีฮิจูส่วนนี้ในสินค้าเด่นที่นั้น combination อัชมายาอันสวยดานะส่วนอาศับจงตะกินกันสวยมาสังะ they fill out each other gap อันที่จูมีอมเสียจูอาการโรลันอินโนขาสักอันนั้นทอนาคันอันที่นั้นวิตามินซีคันคอลลาเจนเต้ brightening ละมาเตเลดุกละมาเตกันหาโลทอกจัดซะละในสินค้าคันอันนั้นทอเรานั่นเลยบอลจีดเมนาเตมอขัดยังคันอวัตถกขัดยังคันเอ็นทอต้นสักกันอีสุดที่ไม่ยังอันนี้ล้อมต้นที่ไม่ยังอันนี้ล้อมต้นอันนี้สุดหน้าทอทานข้ามอจู่ๆอัชากตินั่นแหละกับมันกบเละมันกบชากตินั่นฉันนั่นนี่ส่วนนี้moisturizer ก็ต้องฟังดูนะ Foxtail เห็นmoisturizer ใช้ MMN launch ท่าละที่เรากันเชียงsuper glow moisturizer ตอนนั้นที่ glow มันเหล่าตันพอให้จู่มินสันหิมตัวขันอีเวทให้ลัดมาเฮครีมที่a texture ที่ a lightweight อังหูเฮียนิน glowy finish เปรี้ยวสุดที่ว่าส่วนมุมช่วงไม่เราเกี่ยมาอยากให้ส่วนนี้มุมให้ครีม glowy finish เดี๋ยวเป็นชีมุมเตลเล็กมุมร่างกายซอกมาเนี่ยสมมติขัดยังข้าเอ็งมาเราทุ่งให้ตายเฮียนินสุดๆก็ดูนั่นเลยฉากขัดยังนั่นเดี๋ยวมันเนี่ยเฮ glow moisturizer ที่มั้งglow ตัวไม่นี่อินglow มันเราปั่นเราปนเฮียนี่นะฉันหิมเทตัดจู่ฟังส่วนนี้ก็เตลเวค่ะที่ชีวิตวินกระริงสุดที่รอดส่วนเฮปอฮีอัชชัดทว่าน่ะทอฮิโมอัชชัดลุตุกทว่ากันรีวิวนะฮันกันใช้ตัวที่รอคริสต์มาสนี้เจ้านี่ละว่าคริสต์มาสมาจังอินลมมังเรกุนี่ปนอาทิกโลมันหนังเจ้ากระริงเฮียนินอาจารย์จู่อินกรีเดียนซีชาเวตแล้วแต่โมส่วนนี้มันนั่นหนวมบ็อกซี่จุดที่ยังอินheavy box แล้ววะส่วน sunscreen มันมาอินมินิทงาจังกับมินิทสมหะเงี้ยตัวอาจารย์จู่ sunscreen กันมันโดนส่วนกันวุ่นข้าเราชัดตั้งไงอันที่นั้นmoisturizer ได้จู่วุ่นนอนไล่แต่น่าฉากกันที่เชิญตาอาจารย์จู่นอนข้าอเป็กเบลชาเวตานี่จุดที่เราส่วน sunscreen เขาจะขัดยังมันขันนี่ตัวเรา protection ขันนี่ตัววางขันเวียงหิมตัวนี่ตัววางขันขัดยังเราตีหูวุ่นเราตีหูเต้ไม่หัวมันสิขันนี่เวลาวันนี้sunscreen จู่ไม่เราพักกัน skin care ไอ้ ready หุ่นอ่ะมั่วไอ้ settle หุ่นอ่ะขันกันมังเจ้าวังอันที่นั้นmoisturizer ที่ไปเราหน่วยหิมส่วนนี้อันนั้นหันเราตัวกันไม่ค่ะเราอันนั้นหันเรานี่เจ้าบันเดียวแต่ค่ะเอาชีนะมาเสมินิสมนู่นเวลาส่วนอารมณ์ settle ละอารมณ์ ready กันวุ่นปอกค่ะให้สุดที่อย่างนี้หันคอยปอกค่ะนี่แค่มินอารมณ์ settle ตัวค่ะจู่เชียดเวเองอันนั้นอารมณ์นั่นที่ไม่ละอารมณ์มันเดียวหันตัวบันวักปอกเขาตัวเรานี่ขัดยังอาคารนี้ sunscreen ส่วนหน่วยชิ้นตัวนี้เราหาช่วงนี้ SPF lip balm กันหน่อยโดนะมวยเรียบร้อยที่ตานเพลย์ส่วน SPF ผมเตลิดส่วนละมาส่วนมันช้าอาจารย์กายนี่ส่วนนี้already มันมีกระดอนฟังโดนะให้ส่วนมุม over ส่วนแล้ววะมาเส hydrating ชาเวลรู้ตุกมวยเรา over ส่วนนี้อินดูขอบสุขทิ้งเสียส่วนแล้ววะก็วันนี้เสร็จแล้วตัวเฮ้หุ่นปอบันเวลปอเขาตัวเราตาก็วันนี้เสร็จแล้วตัว sunscreen กับฟังโดนตัวนี้ส่วนนี้วันนี้เฮียนessence sun essence มิชามีค่ะกระดอนฟังโดนนะ SPF 45 PA 3+S ค่ะเนี่ย Foxtail Dewy sunscreen รอนมันตุ้มกันเนี่ยมาเสกะเรามังสาวมันนะอารมณ์ทางเมกาดังกะละดงมันแล้ววะเฮปอฮี hydrating เท่ามุม over สีเรามาเสglowy finish เบค่ะเนี่ย winter light เพจวันนี้มันนั่นนวมโดนลุตุกะDewy sunscreen Foxtail เตปอโมเฮติฮินี่two finger rule ค่ะapply ทับข้างไอชินตรอ sunscreen
kan mai na aven himnan kan mai ven himnan kan man tu zat kha man angai china o ti khania zo dera ti khanin morning skincare chu ka zo ta dera sunscreen ni da kar ni nuwa reapply sham tur o sunscreen reapply lo wanga mai dukha inom tat chu wang chuanin sunscreen reapply hi ngai poimo turani kan vundam doi bel pakhatani o I a main bel poti la kan soi sual lawang I glow du chuan sunscreen ni man thatangai a chan chu I vun kha sunscreen hi amain aloral ve thei thowa tin kan mai te lo thana kan lo shuwa te ro tin I tunai chuan mask te kan lo hreng na sa kan phela kan vo kan phela alo re ve china ni a re ve thei sunscreen hi chu wang chuanin reapply kha poi mo lu tu ka tin ange I aven himna kha loral ve theya zoi mo mong khanin I aloral ve the chu wang chuanin man thatangai tunang laya I 8R dakar red veng the dakar som produk veng the ti te aom na chungin he hi chu rin bur lo tur a chan chu aboma hian enula te ro I ahman dan tura hian dakar ni amo dakar thum nuwa reapply le turan ti nge ngi tho mo chu wang chuanin kha rin tlak seng chuan kha khan zia ka ring lo o chu kan share ta ngai chuanin go na na poi mo morning skincare a chuanin I tuna ka ron ti lan kha ani de maya ti top mayang I face wash toner I hydrating serum niacinamide serum le vitamin C nge chuan poi mo le kan skip for a begin oily skin in moisturizer te lo chuni vuna glow tak thei don lo a chan chu kan vunina amamo bel cho pakhata ni ve tlatani I vun tar harna turte I vun anung theinan chuan in moisturizer kha amamo bera vunin a chotak berani o ti top te ang a chotak berani a main pakhata ni ve ni chuan sunscreen a poimo vun dam doi kan ti ve thonga te ro moisturizer vun cho ni a sunscreen chu vun dam doi khá tiếng khá này xíu ngu ít thở lại tiếng ngu cái này dấu phát hiện apoi một lát khá cần skip lệ dấu china begin moisturizer hi oily skin hian in oil free te po tam to man sham tu kan vun texture nal thei nan te mai chik to tan te phei chuan in mai bol chik bolan hu chik mombok si in ni pon asiam that le na chu hydration pack that char le exfoliate chatte khani veya nakina mai chik lampang te pokan la soi chhozel tura ngai la apoi mo chu hydration khani moisturizer kha poi mo china ni vun recover nan shim enkol nan chuan apoi mo skincare beginner ate pokan soi chin kha apoi mo ngai kan tia chon moisturizer tel a chan chu vun cho kan vunina amamo khani tlatani enkol nan khan vun kan vun sakna pakhat ani chu apoi mo se chu kan share to ka ring kan soi mal boka ti khan night time skincare kan lo enchun zo vele kha lo ne ole tuna chuanin Christmas ma mai glow dan skincare night time routine lo clear ve thongang amma sain double cleansing bulchan le photila taro mai phi fai kha ngai china poi mo boka skincare dai re mai kha ron mang le do na dai re he product ka wang hian skincare dai re kan mu chua ko dai re poi mo na te kan mu chuak lu ve shim ma chu wang chuanin he ka ron mang do na ni le tu na noi var kan lo tiang var ta pup mai ka phi thei ta ka phi zo nga face wash ka mang leng ka mai first cleanse ka zo so ni tu na double cleanse tan face washing ka ti le do na Yaron caviar brightening hydrating cleanser ka mang do na zanna ma po hydrating kha apoi mo mai phi na chu mild kha thei sam so na poi mo kan ti kha to ka mai ka phi do na ka mit area ka noi ta so wang mit area hi chu noi wa tangai lo he mai phi hian mo a chan chu avun hi anau big china anau ti mai la sensitive ni chuang lovin dim do ngai big chin kan eye area hi chu ti kha chuang ka phi fai le thei ta phi zo kanin mulang ole mai ka phi zo le ta double cleanse ka zo ta ka mai ka hak ro hlek don chuan products kan man huna ka ha ro chan te po kan soi hang mai ro chak du chuan to wela kan suk she emo kan suk du lo chuan hetia ti hi mai ti ro chak vel tu ka tha vel tu ka nia tip sani chu ole ka mai ro ta boka
ka man main I zaina hianin mai glow ne na poimo ka ti pahni a oma ma se pakhat zo ka ron manga pakhat zo chu ka ron soi don ani a soi in kan tianga pakhat chu ati in kan ti don ani ni to lawang kan ti don glycolic acid toner ka ron mang dona ordinary glycolic acid toner hi I mai glow ne na poimo ka ti chu exfoliator manani exfoliate nge tur kar khata voi ni voi khatal sensitive over tan kar thakata voi thum apoi lo ma se exfoliator hi chu mai reng lo turani glow na poimo lutuk ordinary glycolic toner acid toner ka ron man dona wangin lapua ka keng to a chuan tian ka bun chhuak mai anga hu tha zai to khop mai maya ti po hian a bel theya tero exfoliator man dan ka ton ti lana hang ka ti lang to zaina chong ka bel don lawa ka shu thung don ani mai chal nar kan shuk zo a kan ngonga local thang kan ngonga chuan a top toang kan ngonga kal zo chuan a top toang ti khan nga ro le hlek tur ani exfoliator man nge tha ka ti na chan chu vun thi pai fai tu ni ba ka kan vun thar ron in siam atero aron vun thin pai fai a vun thar ron in siam na kha ti chaka chu glow nan chu na poimo lu tuka tin exfoliator chu mai bula po tha a vun chik nung lo vun thu eng ki ma tha overall ve to pa chu wang chu exfoliator chu man nge tur ania chuanin pakhat ka dule bok chu thei nge retinol hi nia ma se ka soi lu chu retinol hi mangchan tir mangchan tum kan nom chuan a fu vak to lo manchan hun kha fu vak to lo nga ro chungin kan soi nga chan chu retinol hi chu a thalu tukani a thalu tuk thawa tuna hianin mangchan taula zoimong chuanin Christmas chhovela chuanin a effective aron lang chhovel ek chan man mai theya chan chu a hun na du re kan ti to khatero retinol chung changa tin purging te lo thlen pal hlo chu kha chuanin retinol purging chu rei ve du chin kan ti box ya khang tiang wang zong te khanin enge Christmas dona glow tum Christmas ne glow tum lu tukha sorbok lel theya mel khamo chuwang chuan kha ka film khurpui si chewa chuwang chuanin exfoliator hi a thlanom zok ma retinol mang lo tan chuan chu ti ro chuan retinol lo mang to lo mang silong to lo mang mek tan chuanin a man chun zom cha thei a poina om lowa retinol in man lo zana retinol le exfoliator kha chu man nge tho tu retinol mang regu tan po exfoliate tho tu ne vun kha exfoliator man tho tu ni ya ma se zani nang lawa kan mang chin tu ni chuanin retinol effective dan ma exfoliator tin na man dan hi a oma ma se ka soi ri lo ma yanga chan chu ti chan tir kan tam sia tin retinol man tum lo man pha ten tam ilo om pal ka hlawa achat na turai khani in lo man swal ka hlau tun din huna chuan tin beginner kan la tam re maya skin care shim ti chan te kan la tam maya na kum tu na hun vela kan soi don ya chu ti chang le retinol mang na sa to skin care lo ti re de to po inom thawanga in ti chak viau me the ma se lo in sum sham me ro ka ron soi u ka soi chak viau ma se ka ngai to thui hianin ka soi le lo mai thain ka sia chan chu in sum thelo na hi kan nga ve ang se skin care ra hian in sum the na hi kan nei tlem sia in sum thelo na hi kan nga box sia in lo in sum thelo pal lo kha chuan in siat pui ru pang ti kha hlawam sia ka soi lo anga ma se retinol in mang du ni chuan in lo mang me ka ni chuan continue ru tin retinol mang du tan po kar khata voi hia start so bek ai tam chu man lutuk lo acha afu mai thei tin in la mang lo ni chuan mang lo tang ula pui ka ti pui lo zok chu Christmas dona Christmas nia in glow du chuan kha pui mo lutuka chan chu purging te rate chin sia
Christmas ni ate inbol vak phanga mo inbol te lo la re man lo nga inbol an hu te lo la re pal lawang ti te kha lo ma chu wang chuan I retinol lam phang lo tang kha chuan a hun lu tuk to lo chun chu thlasik lai chuan man lo tur te kan ti hrim hrim boka te ro mang chan lo tur kan ti a begin star enge beginner tur tan khan chu wang chuan in I mang lo nga mula fu zo ka ring kan ti nge chuan ka mai te pol lo ro chho ta alin sedel chi alawa ordinary glycolic acid toner carry in mang dulopon HA BHA poka chaka til dog exfoliator an na chuan I exfoliator chungchang karon soi to mandan exfoliator mandan karon tila na khan ka du ho chu karon mangnwal serum chi te toner chi te a phi file chi serum chi te mo khatiang khan chi sang karon man kha achunga link lo dal sim shimang in lo en le don ya khami exfoliator khata karon man ho ka du hlom viau ni ka vun po lo ro ta ti kha chuanin a ro lu tuk tur ven nan tonerin ka mai ka ti hu chet anga chuan skin care ka chunjom le to mai don ani arduinim green tea ka favorite kha kan mang le pop phot mai nge calming man nom mai khan ya he thil hi mo ka du thot he thil hi chu ve na chuanin zaina chuanin soile soinu exfoliator de kan mana wang khanin hanti chiam hanti do kha katum lawatin inti in man zan chuan ti do lo la ka du boka chuwang chuanin hydrating serum kha ka mang le don ani jinga ka man kha nai cinnamide pom man te thoa ma se tun chu ma chuan ka mang chi lo mayang aman the ti khalo shim shim mula ka man lo wang khan I man the lo tu rein lo nga yang nge AHA ani glycolic acid hi AHA danglam na deu chu salicylic BHA te nei nan lo na chu BHA chu in vun ti ro la ma khan na thokani ma se AHA chu in an ti ro ve lo anti ro ve lo wa hydration an pui anti hydrate tel ve da izok thunga kha an na thoda ni an lo na pakhat ani exfoliator chewa khan mo chuan tuna chuan eye cream ka mang dona Euronomy ka mang dona propolis eye cream ania tuna October thla kan chuang kaya kan October thla ani meka enge vun enkol nom chho hun lai adu heavy deu tan po temati heavy deu the pe vak lo tan po ti no chho the hun lai vel khania vun enkol nom chho hun lai tak boro ke nazir boka chuti ro chuanin winter skincare lampang in stock enge classic man tur in stock a hun chho tran enge ka rei lo te liamanga classic kan ma chon chho me dona kan ro chho de urup rup dona chuwang chuanin loin ma khwalo kha ngai ve a chuti ro chuan winter skincare de po kan la soinga kan la ti bokanga poimo te chulang de kan soinga le ka mai ro to boka tonerin ka mai lo ro le man to zo kana tonerin ka spray nga chon moisturizer ka manga night time routine chu kan so dona ni hydration hi poimo lut tuka vun nung nal nei don chuan mo vun ro rup chu aglo tak tak thei mi lo te ro chu ti ro chuan vun mom hmual po glo ni thei to lo vun mom tle khan ni ringot to foxtail rich moisture cream for dry and sensitive skin anti ka mang don he thil hi ka du re lu tuka heavy dan a thik dan te hi manan nuam ka tia amom hmual lawa oily zul lo boka vuna siam enge a repair thave to pa tin a safe ve re boka mate hi mo dry skin tan chon winter ta po hi lo stock chi viawang a finishing hi chu tiang bakin he a heavy lawa thunga na chu ka du na mania ti khani de ra my glow che in ma bak ta de kha chuanin a top nan tak lip balm ka mang lenga chuan kan zo ni mai lip balm ai chuanin Laneige lip sleeping mask po hi tha ka ti viau mai vun ro an he le chual ka ti mui ro khamo an he top tukhi an la tam vak lo ni Laneige lip sleeping mask ho hi mo tik tak chuan ole kha ti zong kha zing le zan than hi chunga Christmas ma glow dan kan ti lan thete nia lo chang kai pui lo hlok pui nge ka be se ya soile soinu apoi mo kha lo shia ula apoi mo bi ka kha ti chuan skincare morning le ti chuan skincare zing le zan te ka ron te ka products manang te
ka steps ka steps ang diak te kha in follow kerlawang nang manin lo follow sign na yang kha thak ke rangai lo o a thatok invuni na ngei chon a thalutuk I lo thak kwal kher kha ngai lawa invuni na angei dan le nang mani na in thiam dan kha poi mo velu tu ka chuti ro chu invuni na ngei dan kha poi mo bel ole tun chu ma chon khati zong khani se ka channel te milo subscribe pa ka video te milo like ka milo share sak je turin ka som che an noya hein affiliate links le code products le tlom thena kha ka ron dale dona milo man chang kai sak ve don dia video le pe ka kain mule chu don dia